Okumbireeba nekwikibwaho kituzi drink. Program Okumbireeba, yes, musibire gye basebo n'abanyabo n'abaana n'abakiku n'abagurusi abarukundeba. Abantu kanu bandeeba. Bandeeba. Nshanjiro Kampala abakikuru Canon Hope. Tinyoni Teresa Ostamaha TV, waweza kujata iwe no birewa tatinyumuka. Mwebare kureba TV West, the only TV in Uganda ekwasa kureba abakikuru n'abagurusi n'abana boneka ba generalizinga. Kituzi drink n'ekyo kunywa kirungi no kinywa obaje. Jendo maduka gona go kumanya mu Uganda oshabe akacupa na shilingi 10 waza afachitore wagura ombwinji no bakutwara aho kuza kubuguriza. So amaduka gona iwabuza kituzi drink niwoza kujinywa kandi uraguma no jinywa abo kuba n'ecyo kunywa kirungi. Abakazi abashwirwe arihe ekinteki ekyumushemere kwegendesereza ekintu kye change muhumure tinguza gambe byashwenkaza okweji program yo kureba ensi yone change ombintu byora kore byona obana orauka kuzo mu office oba no koro mu prime minister's office oba no oineduka yawe ya mani oba no orauka kutembe nyonyi otargo mu kintu cya utashitebekanisa abo kuba at the end of the day haje cyakubaho abantu bakureta nibajya ngo umutwaro mu kishengeke nicyo kigambo omushija bakujya ngo umutwaro mu kishengeke bashanga kishengeke kishobere tubakabureminga mushija ukabashija abashije cyo ruhanga kachituyaho iki kintu nushanga ngo umuntu asimbira amaju nebirejo nateka ubutambara natekaho ubusokisi ubunanka apana na yere standard nateko bed cover rero nahinya haka umushije ruhanga tko yakikozere mu rugomero metari yanyu. So omukazo targo mu kingi cyawe utakiterereza aka turebire bindi n'uburyo mutagu n'umuntu utambara n'ugwa hasi bataka kutwire mu rwaro mbaze mutoro mucenje bamujwekeje wanyetegereza nango nobo ko wafiri mbaje ngo umutwaro mu kishengeke nango nobo ku iwe nkota jire ko kwaza collapsinga bakutwaro mu rwaro banywaro mbaje ngo ekishumurizo cyekishengeke cyera tuze kumuhira mu shukaze na nebyo kujwara ekintu cyone kikubaho munonga ekiri negative hamagaragaho ekintu omwanya gwo kwanza kukaho muje yawe n'ekishenge cyawe sitting room abantu basakuja ngo abana bagizamu bagishisha bebe habarimo abagenyi mwabariramu ekishenge people aho twakwafa. So ebyo kuzo mtawo no mweketera za roro emnoyon okasigo muno kadero kasigo ndebera hati mbasigo wo umurgano ngo bakubwete antize ni muganda bahungu muri nyanko. So okadero okasige kishenge cyawe kijabiriri abamwenu bariro mu kishenge bareta mwembeba abamwemba nywero mu bishenge amarwa abamwe nakwata soksazi hamwe n'ebigeri azisiga hansa empare zawe ziryaha empare z'abandi ziryaha brawo ziryaha areka inahereza kuza mukashanga karega burega buryo mu ntebe hato yobuza burego mu ntebe na yonja ekishenge cyawe mutereze myanya yanyu ejo nakugira ngo 5 years down the road 10 years but time obwire buryaika where people will go to your bedroom ataro appointment ataro kushabarusa mu mutwaro mu kishengeke anana de kamtamta mu mutwaro mu kishengeke mu mutwaro mu kishengeke whatever happened mu kishengeke ekishenge shaki nokwenko bireba iwe no bireba. Okumbireeba yaba nekwikibwaho kituzi drink.